Kapitan Inteng! Nay, nagadumay day ta suman ngay lulutam si Katoyang. Ay, santa ka ba ilan ngay busan day ta? Nagkuna ngamin akanan taya. Apay, santa ka nan? Sorsor ko. At da nga tati gumatang? Ay, kat sigurado Ay, agbanbanog ka lang, tuya. Apay ngamin nga ununa am aya. Apay amaw. Pustaan ta, Tuyang. Saan ang magatang na kita? Sige, innakaw. Si kanti makaamo dito'y balay, Weng. Pakanam to dagiti tarakan ta. Agtrabaho ka mo dito'y balay, Ay, saan ka mo tamay? Ibusan ti papaaramid kanyak, Tuyang. Ay, katun Ta saan ka mo't asumarsardeng amangan? Hanya. Aywan gayam. Inkanto man alaing di order ko akamuti kini kakaingaw. Taddan to aramidak akamuti kyaw inton maibus da ito isursur ka. Weng. Ngamnay. Ang mga nadapay na lipadam. Kita nagatidugan ti listahan ti ipaparamid mo kanyak. Ay katano sama. Ta saan ka mo't abak nang. Tauray saan ka kuman nga agtrabaho. Bak nang tupay kat agtrabaho. Si kanto laki dan amamirmira. Manulaing nga iti matubom dita. Adayo dakal titangdan kaw, iti may sangal daw, ngam titubaw. Sika, may ti lumabas iti paraangan may kusay. Sa dinaw, ti papanam. Ijayan da Chip Kwarog, tatabadong. May, nakapurma ka pa'y. Ada ka di paparanyaw. Atindaram niya ka sa Regile, tata. Kay, ada pagluganan niyaw. Ti tricycle ni Chip Kwarog. Apay, kaya't mo ti sumurot. Apay, mabalain, kusay. Mabalin mo ano saan kay Abisay? Ay, wain, saan nakabisay? Anya oras nga, ti papanyaw. Alas 9, tintex ni Chip Kwarog. Ay, sumurutak man, kusay. Agdigo saklaing, kaya nagpilisak. Agawaan nyo nga rota. Wain, ibagam kinikwarog, nga aguray biitay. Anya ngay tala ko, Marituyang. Suman, maray. Gumatang ka. Sagmamanaw. Sa nga pulo, ti maysa. Mga alakman nga ron iti 5. Ay na, thank you, maray. 1, 2, 3, 4, 5. Adtoy, maray. Adoy matibayad ko. Ay, thank you, maray ko, anang. Awan anyaman na. No adaman ng merienda ala ko, umay naktulakwan, Un maray, kamuti kiumot, inton biga. Ireserbaan na ka. Un maray, sigay, inak nga rodang. Tamapanak pa'y agla ko di takabangibang a barangay. Nagadayo mo tayo. Okay lang, maray. Tinapatag, maibos to'y lakaw. Eps, at dakaon, kusay, kwarog. Nagpartak kayong tatabadaw. Ay, katwa na. Siyak pa'y laing tigunam. Uy, bagay mo dita boots mo Kanday ta maong jacket mo, tatabadaw. Thank you, kwarog. Nangitugot ka diti pakit manin, tatabadaw? Wain, adda. Sakbay nga grubot tayo. Nagpakada ka kaday, kininanatuyang, tatabadaw. Huwag ngagpaisaw. Nasabat ko ni nanatuyang nga gisursor-sor iti suman. Wain, nalpasay. Intiks ko itay. Manugot kaday. Ang mga nugurangin na kami ni nanatuyang, lumamuan na ngayong kuyog da kay Jay Ilay. Ay, saan? Hapay ko mga agungit nga. Katawang mataramidag ijay balay may. Nukas na nga raw. Agrubot tayo. Tapnosan tayo amaladaw. Kapitan, Kanya ti masapol mo maray, tay may ka dito'y barangay haul. gatangem man kitday, day tinabati asuman. Mano day ta nabati? Sa nga pulo a piraso laengen. Sige. Ay, aguray ka. Kasla na bambanog ka unay, Wan ata nagisursurak pa'y di takabangibang a barangay. Anya? Alang nga ron. Muto'y ta sa nga pula nabati ta meriendaan may kadagiti kakagawa. Ay na, thank you, Kapitan. Kumusta nga ay Marituyang? Nalako tay suman mo. Ay, wan maray, naibusan. Mayat Ay, adapay lakom nga ice kinday. Kayat ko timangan iti ice kinday. Nakapudpudo nga maing. At dapay mait, manugata nga maya. Duwala ang maray.
Aw, adto'y tibayad ka. Sige, mabitla ang taalaag ta iskin day. Sige laang maray. Adto yan. Aha, thank you maray. Makitugawak pala dito Sige lang. Awam mo't dakas na. Nay, apay ngay. Apay, Nakasaramat ti tawa ti balay may. Ay saus, ang mga nurimwarmanan ni Badaong. nakitak mo ta kadwada kusip kan kwarog itay. Apay, sana nagpakadakan ka? Saan nga rod maray? Amam no sa dino tinapananda. Jak amu Jak mo't dinamagan. Awit tayo, ang tataba daw. Huwag nga rod, taro mabiin. Madamdaman tao, kwarog, kusay. Makisala tayo pa'y mo da. Sa pagronda kami. Itantan nyo pa'y lag, di pa nagrundayaw. Sana mapalain. Ungtan na kami ni Anggal, no saan kami nga grunda. Huwag nagpaisaw. 1 round lang ngayon, kwarog, kusay. Numalpas, nagawit tayo. Weng, may sa round lang ngayon. Agtugaw kami pala dito likod tata. Urayan ka dito. Weng, Ryan dak. Last day to yay. Kasano ngayon day tao, Sep? Nalpasan ti 1 round, ngam saan pa imot nga umay ni tataba daw. Yung kaayabahan ng chip. Mabayinak nga karasubli di sangaw. Si kamot ang timapan. Oh, mabainak. Kumikita ni tataba dong dito yung nagtugawan tayo. Payapayak. Sige, payapayak mo. Ay, nagtalikod mo tala dahagaws. Nya mo datan. Munatan san chip. Sumarunong tulatan. Umuwansa. Tagilin. Sigurado ang makaungod ni Kapitan. No santa nga agronda ita arabi ay. Ay, anya nga ituyang. Nagsakit manin at ibagbagim. Nagbagkat iti kamuti nga isursur mo. Kasano mo nga main. Saan nakamot atultulungan ni Badong mo. At dakaw, tuyang. Ay, Kung nakidin nyo nakaturog kan. Kit-kita ang maisagsagan tuy lakok inton bigat. Agsaludsud ka pailaan. Sika, sa dino tinagapwam. Ijay ilay. Anya tinaramid mo ijay. Napanak na kaya tindar iti kasar. Makitam day tang aramid mo. Imbes atulungan na saan. Taday tagbol-bulak-bol ti pangpangrunam. Kit anya kumaita. Manulang mat nga titubom dita. Makmakan nga ilaklakaw. Kasla sino ka nga agsasaw. Kunakon ka. Tagibas sitinak manal. Nagsapa pa'y laing. Rumor ka manay. Apay, paritan na. Apay ay akas na ti panagsungsungbat mo kanyak ita. Tuyang. Anya ti karkarit mo aya. Lagi tayo sor-sor-sor mo amakmakan. Awan ti karkarit ko kan ka. Tiladya magustuhan. Kat ti panang tagtagibasit mo kanyak. Kitpud numay. Nakababain ti kasta trabaho. Tuyang. Mabalin ka day ngagtal na kalaptan no awan tinasaya at nga ibagam. Gapo tamang isursur lang iti makmakan ti trabaho, kastakan kanya. Wala, nakababain ka. Agkita ka mamut iti disente at trabaho. Siyak pa yun ti mababain ka nagiti gagayem ko iti kastangan aramiday. Nembag kanya ka, tapag sayatan tar aramidag. Si kangay, adda ka di maganab mong iti kabubulakbul mo. Marikwanang. At dalakok akamuti kyaw. Sagmamanungay. Sa nga pulo laeng maray. Ikanakman nga ro iti 5. Ay nahagyaman maray. Aguray ka. Apay akas la nagsangsangit ka. Ay kwa. Ay saan mo't maray? Hindi ka naglibak. Nagapa kayo kan ni Badong Mau. Ay, wun maray. Nagsakit din akam ko. Kasanaw, ibain nagayam ti kastoy at trabaho. Nayan day dyan nga asawam. Aglablabosan ni Badong. Ngamuray no kasta. Ipakita ken ko na. Nga danto pakakitaan ti bannog ko nga agisursur-sur iti makmakan. Kasta ti maya at mare. Saan na nasaya at atagtagibasitan na ka ni Badong Mau? Nagdiretso akong dito'y barangay hall, Kapitan. Tawan mo tao, ije balayaw.
Saan pa'y gamin ang nagawid ni Banang? Ay, anya tayo lakom? Kamuti kiyaw, kapitan. Ay, sag mamanuti may samar eh. Sa nga pulo laeng, kapitan. Ay, kanak iti 15 pieces. Ay, sige, kapitan. Ah, Ay na, agyaban na ka. Wala naman na. Ay, kumusta ni pare ba daw? Bulak-bul ka no, mate. Ay, jakam mo, kapitan. Aging gaita, masurunak ken kwa na. Kunamlan asino. Agbulbulak-bulat aramiden na. Di pa'y agpakada kanyak. Inton agaway. Day tamang tagtagibasit aramiden na kanyak. Ay, una yan dahi ataam. Di nan samot-amot aramiden na. Tagbulbulak-bulang. Adto'y tiga-gatangin nyo, kapitan. Nay. Si kamot ti masabat ko paray. Pero are you huway? Mapanak ito yan ti kumparay, paray. Eh, di mo katulungan ni Marito yung nga gisorsor kadagiti laklako na amakmakan. Sapay nagdagsan ti awit na. Ay, saanin, paray. Manula ang matitubo nito yan ko nga. Sa may isa, nakababay ti kasta trabaho, paray. Anya ko mati nakababain ba? Ay, basta, paray. Diyak kayat ti mangisorsor. Nakababain kadagiti gagayam ka. Kaslaplayan sis may dagita ginatang mautuyan. Wine, oven, kan mini ref. Nangalam nga iti inggatang mo kada kita. Ay, kat di tubok mo ta. Iti mano abulan nga gisursursurak iti makmakan alakaw. Aya, Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Di ka mamatay? kit no basit lang matitubom ka iti makmakan alakam. Wala, basit nga agpaisaw, ngam maor-ornaw. Anya ngay dahi na ikarga iti basit a box. Kasla cellphone samay. Wan, cellphone na ito'y badaw. Na. Padasak man mat nga i-post dagiti lakok iti Facebook. Tapno day talamang i-deliver ti aramidag. Saanen amasapol nga agisursurak pay. Apayakit kita anak matlatan si kabadaw. Kunak man numapan ka iti ayan ti kumparay. Ay, sana yung tuyang. Nakaamiri sa kaon. Anyat kayat mo asawan? Tulungan ka mangiluto ken mangisorsor kadag iti makmakan alakom, tuyang. Ha? Pudno ka day badaw? Yes! No kayat mau, uray siya kung ti mangi-deliver. No dati ag-order king ka. Ay na, agyaman nak badaw. Msigay, tulungan nak nga ruden amang ikarton kadagitaw. Suman kan bananakyaw. Kalpasan na, inka i-deliver iti ilay. Ay, wain, tuyang. Uray ijay ilay, i-deliver ka. Ijay anti sukem, tuyang. Wen, iso at tulungan na kong tapno na dardaras. Asino tinakapila, kwaraw? Siyak, tatabadaw. Anya ngay dagita nakakartam ngay gamaw. Makmakan dagitoy. Mapan ko i-deliver, ijay ilay. Kat no iba inyo idi na ita trabaho. Ide, ang amita, sanay. Nagbalbaliw akaon. Sa may isa, gapo iti daytoy at trabaho, kit nakagatang ni tuyang kaw iti oven, ken mini ref. Wow! Mayat nga rod ano kas tatabadaw. Sigurado adu makalton tinegosyo, tag tintinulong kayaon. San pa siguradaw? Ang sapay kumaa, agpaiso day tangay bagam, kwaraw. Awan mo ti imposible, tatabadaw. Mala, lumugan kayo nga rudan, tay tulod kayo ni Jay Ilay. Kasta tatabadong. Imbes at agibasitam ni Nana Toyang, suportaram kan tulungam ketdi. Iti kasta, agprogreso ti biyagyo. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengag.